Wengane zawethu impela sibona lapha na iciko likaMaskandi njengoba ke seliphumele ke obala lincoma phana kukhuzani kumfampongosi ngemisebenzi ke yakhe ke emihle ke esiyenzile khona phansi ke emandaba nokuba isibonele phana ke ebantwini bafowethu impela phana basikhuluma kakhulu ke asiqale sinibingelele kuyona ke imboso sithi MTV sithi nje uma siqala ngane ne channel ake wenza ukulungele uciphize usubscribe na notification bell khonza uzithola zonke izindaba keshisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha na iciko likaMaskandi okuyena ke ubheki ihonga wezechalaka njengoba ke sephumile kubala ncoma yona ke insizwa yasemandaba okuyena ke ukhuzani ke umfowamphongose uveza ukuthi ke wengane zawethu impela ke lekwamaphumulo ke amandla womuntu ke akadliwa wabese sencoma wona ke umuzi kakhuzani wathi cha impela ke lokhu ke kuyisibonelo ke esihle ekuthina ke maciko kaMaskandi sazi ukuthi ke impela mawuthola ke amasenti efuna ke wenze phela kokuhle futhi ke ubajabulise nakhona ke ekhaya. Hayi ke wengane zawethu impela kusho njalo phana ke ubheki ihonga ke encoma yena ukhuzani ke umfowamphongose kanti abantu bakhulumile ke wengane zawethu phana ke enkundleni ke zokuxhumana bele cha impela ke lokhu okwenzayo hayi mani akufanele mancoma kuloluhlangothi kumele uyoncoma nangale ngoba wangakwenza lokho kuzoshuba. Hayi ke wengane zithi phela lapha ke bebeveza ukuthi phela ke mangaba ke uncome phela ke ukhuzani kumele ungalishiye igcwame elisha kwenzela uba phela ke uzobalansisa ncoma phela nangale kuyigcukama kwenzela ukuthi ungahabi nankinga kusasa kuthiwe wena ucheme noba bafuthu impela ke injalo ke indaba ke besiniphathele yona yena kubheke ihonga ke encoma yena ukhuzani ke umfowamphongose kanti ke nabo kuyabalandeli bathi cha impela ke akumele phela usale suphumela obala ukuthi wena ungakweliphi iviyo mawuncoma ncoma ngala uncome ngale ngoba phela labantu ke bayiwele once wancoma oyi1 ayikhona. Hayi ke wengane zisimpela ke zinjalo indaba ke ebese niphathele zona kuyona ke imboso sithi MTV sithi nje impela ke ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.